Pre nego što je Manuela Escobar uopšte mogla da hoda, naučili su je da trči. Budući da je bila ćerka Pablo Escobara, to je imalo svojih prednosti, ali i mana. Nažalost, senku koju su zločini njenog oca bacili na njen život, nosit će do kraja života. Evo i 5 misterioznih činjenica o kokainskoj princezi koja sada bukvalno živi u strahu. Svi znaju priču o dramatičnoj smrti Pablo Escobara, koji je poginuo nakon što je pokušao da beži preko visokih i strmih krovova, nakon čega se začula pucnjava. Međutim, smrću Escobara njegova priča se ne završava, nego tek počinje. Nakon smrti kralja narkotika, njegova ćerka Manuela, njen brat Juan Pablo i njena majka Maria Henao Escobar bukvalno su pobegli iz Kolumbije. I nijedna zemlja nije htela da im odobri azil zbog Escobarovih zločina. Čak su zatražili pomoć Vatikana. Istovremeno, konkurentski Kali kartel je tražio milione dolara. Napokon, 1995. uspeli su da otputuju u Mozambik, pa u Brazil, a zatim i u Argentinu, gde su živali pod lažnim imenima. 1999. godine Marija, koja je živjela kao Victoria Eugenia Henao Vallejo, i Juan Pablo, sada Sebastian Marroquin, uhapšeni su i optuženi za falsifikovanje dokumenata, pranje novca i udruživanja zbog kriminala. Na kraju su ih pustili, iako nikome nije bilo jasno zašto su ih uhapsili, naročito ih je zanimalo gde je zapravo Manuela. Manuela Escobar je do sada jedini član porodice Escobar koji nikada nije bila umešana ili optužena za bilo koji zločin. Imala je u stvari jedva 9 godina kada je ubijen otac i nije po bilo čemu privlačila interes javnosti. 1999. kada su njena majka i brat bili uhapšeni, pročulo se da ona nije. Prvi put za 5 godina čulo se nešto bar o Escobarovoj jedinici. U tekstu objavljenom u El Tempo, u kolumbijskom novinarskom portalu, otkriveno je da je Manuela živjela pod imenom Juana Manuela Marroquin Santos u Buenos Airesu. Živjela je sama u stambenoj zgradi poznatoj kao Jaramillo u stanu 17. Iako se pričalo da Escobarova deca spavaju na milionima dolara zarađenog od šverca drogom, život Manuela Escobar je bio daleko od rasipništva. Čak bi se moglo reći da je živjela životom srednje klase. Živjela od svog rada i život koji je imala kao Juana Marroquin bio je zapravo puno bolji od onog koji je imala kao Manuela Escobar. Dok je Manuela imala privatne učitelje, listalnu nesigurnost i bojazan za život, bilo malo prilika da se druži sa vršnjacima. Juana je išla u pravu školu, imala je dom puno vršnjaka koji su živjeli u njenoj zgradi i deca sa kojima se družila. Ali je postojala jedna stvar koju su Juana i Manuel delile, a to je bio strah. Kada su njena majka i brat uhapšeni, Manuelin strah je ponovo isplavao na površinu, a ona je opet bila prestrašena tinejdžerka. Iako su oboje pušteni na slobodu, Manuela je i dalje ostala sakrivena od sveta. Dok njen brat privlači pažnju, piše knjige i daje intervju o svom ocu, Manuela je postala pustinjak. Od 1999. imala je nekoliko depresivnih epizoda i, kako kaže njen brat Juan Pablo, pokušala je čak i da se ubije. Stvorila odnose sa javnošću i bori se sa depresijom. Živi sa bratom i njegovom suprugom koji se brinu za nju zbog njene bolesti. Juan Pablo, kojeg su intervjuisali 2015. godine, kaže da sestra živi u strahu da će neko otkriti njen identitet i da će povezati sa zločinima koje je počinio njen otac, ali istovremeno i čovek kojeg je jedva poznavala. Strahuje da će jednog dana životom platiti ljudi koje voli, a sve zbog dela koje je počinio njen otac i sa kojima ona bukvalno nema veze.